ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии даври шашуми Лигаи олии футболи кишвар байни дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва ҳосилоти ноҳияи Фархонӣ. Бовар мешавам ки ин дастаҳо дар оғози мавсим натиҷаҳои тақрибан ба ҳам баробар доштанд. Дар се бозии аввал як галаба ва ду мусовӣ, аммо дар даври чорум омада ҳар кадоме аз ин ду бошгоҳ дучори шикаст шуданд ва акнун онҳои дар қисми миёнаи ҷадвали мусобиқа қарор доранд ва фикр дорам ин бозие хоҳад буд ки ҳар даста кӯшиш мекунанд ҳатман баҳри ба даст овардани ғалабаи арзанда майдондорӣ кунанд. Ва нахуст барои мо шумо ҳаятҳои аввалияи ҳар даста пешниҳод мешавад ва шурӯъ мекунем мо ҳам шиносоии футболбозони дастаи мизбонро. Ибтидо Регар Тадази Турсунзода имрӯз бо ҳайати зерин бозиро оғоз мекунад. Дар хати дарвоза рақами 1 Далер Азизов, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Артур Верей ду Принс, рақами 12 рақами 44 Бахтиёр Қаландаров, рақами 22 Акбар Бобомуродов, рақами 8 капитани даста Фирӯз Қараев. Дар хати ним муҳофиза Расул Файзов, рақами 7, рақами 6 Шӯҳрат Элмуродов, рақами 11 Фаридун Давлатов, рақами 20 Ҳикматулло Расулов, дар хати ҳуҷум рақами 9 Абдухалил Боронов ва рақами 30 Нуриддин Ҳамропулов мебошанд. гурӯҳи доварон дар ҷаноби бозии имрӯза таҳти роҳбарии Беҳрӯз Муртазоев аз шаҳри Душанбе кор мекунанд. ҳайати дастаи ҳосилоти Фархор акнун барои мо шумо пешниҳод мешавад ва чун ба ҳайат менигарем аз дақиқаи аввал Фатҳулло Бобоев дар хати дарвоза ҷо мегирад, рақами 16 футболбозони хати дифоъ Далер Шоҳмуродов, рақами 5 рақами 11 Шоҳриҷон Муродов, рақами 68 Раҳматшоҳ Раҳматзода, рақами 22 Алишер Сафаров, рақами 6 Саид Муфтор Азимов, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 23 Темур Маҳмадмуродов, рақами 2 Сафаралӣ Каримов, рақами 3 Бенҷамин Асамоа ва рақами 26 Мусиси Фароуқ ба ҳисоб мераванд. Сармураббии дастаи ҳосилот айни замон чӣ тавре ки ба шумо маълум аст Амин Субҳони Холис, мутахассиси эронӣ ба ҳисоб меравад ки дар чанд соли охир фаъолияти бисёр хубе дошт дар Лигаи олии футболи кишвар ва сармураббии дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода Алиёр Ашурмамадов дар гузашта яке аз беҳтарин ҳуҷумкунандаҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ва давоми чанд соли охир Алиёр Ашурмамадов ва ҳайси мураббиам натиҷаҳои хуберо албатта дар бозиҳои Лигаи олии футболи кишвар кӯшиш мекунад ки ба даст орад. Ва дар мавриди гурӯҳи доварон ман болотар гуфтам ки сардовар Беҳрӯз Муртазоев аст аз шаҳри Душанбе, ба ӯ дар канорҳо Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва Рустамбек Хоҷаев аз доҳияи Қубодиён кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Сайрҷон Зайниддинов аз шаҳри Душанбе аст. нозири доварон Юсуф Ишматов аз шаҳри Бохтар ва комиссари бозӣ Алишер Парпиев аз шаҳри Бохтар ба ҳисоб меравад. бозӣ бошад дар майдони хонагии дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар варзишгоҳи Талко Арена баргузор мегардад. имрӯз Алиёр Ашурмамадов дар ҳайати аввалияи даста як қатор тағйиротҳоро ворид кард. ёдовар мешавам ки охирин бозии худро Регар дар ҳамин майдон дуэт карда буд ҳамбар муқобили дастаи Эсхата. бо вуҷуди бартарӣ доштан, имкониятҳои худро ба вуҷуд овардан, футболбозони мизбон муваффақ наштанд ва ҳатто пеналтиро онҳо истифода карда натавонистанд. дар натиҷа 1-0 онҳо аз Эсхата маҳрум шуданд ва ин нахустин шикаст барои онҳо дар ҳамин мавсим ба ҳисоб меравад. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро мебинем. то ба охир талош мекунад легионери дастаи ҳосилот ва дар ин лаҳза акнун читар мебинед клуб аз бузгари Регар майдонро тарк карда истодааст. зарбаи кунҷи ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. Сафаралӣ Каримов дар назди тӯб ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва ин вазъиятро бузгарони Регар бартараф карданд. аммо дар бозёфти тӯб қариб буд ки бузгарони ҳосилот зуд муваффақ шаванд боз як ҳуҷуми дигар ташкил кунанд, аммо ин тавр нашуд. хуб, чӣ тавре болотар гуфтам, дар ҳайати Регар Тадаз тағйиротҳои калон аст ва фарқ аз бозии бо Эсхата. дар умум 4 нафарро инҷо ёдовар шуда намон мумкин аст. аз ҷумла дарвозабон Далер Азизов ба ҷои Куаек Вотсон аз дақиқаи аввал ба майдон баромад. дар хати дифоъ Фирӯз Қараев аз дақиқаи аввал ба ҷои Дороб Эргашев вориди майдон шудааст. ҳоло капитан бо тӯб партофти тӯб аз сӯи Фирӯз, аммо натиҷа надод. дар хати миёнаи майдон
аз дақиқаи аввал ба майдон баромадани Ҳикматулло Расуловро метавонем ёдовар шавем. ин футболбоз ба ҷои Фирӯз Бобиев ки дар ҳамон бозӣ дар ҳайати асосӣ буд вориди майдон шуд ва дактаршо ба ҷои Шерзод Маҳмадиев вориди майдон шуд. ба ҷои Фирӯз Бобиев бошад дар маркази майдон бо имрӯз аз дақиқаи аввал футболбози бо таҷриба Расул Файзовро дида истодем. ҳоло имконият буд барои Нуриддин Ҳамроқулов ва бубинед ки бисёр айёрона инҷо хост ки Нуриддинро боз дорад дифоъгари дастаи ҳосилот, вале ин чиз аз мадди назари довари марказ дур намонд. корти зард медиҳад ба дифоъгари дастаи ҳосилот. воканам ин хатои уҷод дошт. Раҳматшор Раҳматзода бисёр айёрона дар ҳамон лаҳза хост ҳамлагари дастаи регартада аз Нуриддин Ҳамроқуловро боз дорад ва натиҷа ҳамин шуд ки ба ӯ акнун корти зард нишон медиҳанд. вазъияти стандартӣ ба фоидаи дастаи регартадаз аст. партофти тӯбро мебинем, аммо на он қадар партофти хуб аз ҷониби муҳофизатгар Акбар Бобомуродов ва бо ҳамин ин вазъият бартараф карда мешавад. бахтиёр Қаландаров танҳо монда буд, аммо тавонист ин вазъиятро бартараф кунад ва бозигарони дастаи ҳосилот ҳам хело хуб ба прессинг мегузаранд, фишор оварда истоданд ва дар лаҳзаҳои зарурӣ ҳамон тавре ки мо хело хуб медонем Амин Субҳонӣ тарҳи бозӣ ва ҷойгишаи футболбозони ҳарифро аз нигоҳи тактикӣ хело хуб меомӯзад ва вобаста ба бозии ҳариф шогирдонашро тайёр мекунад ва бозии навбатӣ умуман аз нигоҳи тактикӣ яке аз мураббиёне ҳаст ки дар лигаи олии футболи кишвар доимо кӯшиш мекунад бо омодагӣ ҳама ҷониба шогирдонашро вороди майдон намояд ва натиҷаам ҳамин аст ки ӯ бо шогирдонаш баъзе аз камбудӣ ва иллату нуқсонҳои тактикии ҷойгишаи футболбозони ҳарифро хело хуб истифода мебаранд ва голҳои худро ба ҳадаф мерасонанд. барои мисол чунин ҳолатро мо махсусан дар бозии дастаи мазкур зидди Куктош дидем. ҳарчанд Куктош мисол хело дар дараҷаи паст бозиашро доир карда истодааст, аммо анамон бозӣ ба таври возеҳ нишон дод ки чӣ гуна Амин Субҳонӣ шогирдонашро тайёр кардааст ва аз се голи задаи омӯ дар ҳамон бозӣ ду гол ба ҳамдигар хело шафофат ҳам дошт. Фирӯз Қараев маҷбур мешавад ба марказ пастият. Артур Принс, Акбар Бобомуродов дар футболбозони Регар ва як зарба аз масофаи дур бисёр ҳам хатарнок буд инҷо. зарбае ки Абдухалил Боронов равон кард. ҳамлагари дуюми дастаи Регартадаз Абдухалил ҳамроҳи Нуриддин Ҳамроқулов доимо дар хати ҳуҷум бозӣ мекунанд. гори дигар метавонед бубинед. андаке зарба баландтар иҷро шуд. хуб дар умум чӣ тавре гуфтам, ба фарқ аз бозии охирине ки Регар дошт муқобили Эсхата ва натиҷа ба ҳеҷ ваҷ на мухлисон на ситоди мураббиён ва на худи футболбозони Регарро қонеъ намекард, яъне бохт дар хонаи худ аз дастаи Эсхата, аз дастае ки баробар бо Регар албатта дар ибтидои мавсим хело хуб рақобатҳоро шурӯъ карда буд. нақшҳои Регарро то ҷое халалдорам кард ва футболбозони ин тим акнун дар ҷадвали мусобиқа агар ҳоло ба мавқеъгирияшон таваҷҷӯҳ кунем, пас бо ба даст овардани 5 имтиёз дар зинаи чорум ҷо гирифтанд. аслан дастаҳое ки 5 имтиёз ба даст овардан ҳоло дар чемпионат 5 то ҳастанд. 5 даста 5 имтиёзӣ ба даст овард. ғайр аз Регартадаз инҳо Файзканди Босе, Ҳосилоти Фархор ки дар зинаи шашум қарор дорад ва Равшани Гулобу Фурҷанди Фурҷанд ҳастанд. бисёр ҳам ҷафс ва зич ба ҳам ҷо гирифтаанд дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа. Истиқлол бо ҳамроҳии Эсхата айни замон пешсафон ҳастанд ва дар зинаҳои якум дуюм мутаносибан ин ду бошгоҳ мавқеъ гирифтаанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. гори дигар ҳоло мебинем. Расул Файзов, бале инҷо дигар ҷои шакку шубҳа нест ки ӯ қоидаи бозиро нисбат ба ним муҳофизатгари дастаи ҳариф Саид Мухтор Азимов вайрон кард. ва боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Ҳикматулло Расулов ҳарҷои бидовар бо баргаи зарб ҷазо дода шуда истодааст. ин аллакай
дуюмин корти зард аст дар ҷараёни бозии имрӯза. баробарӣ аз ин ҷиҳат дида мешавад. Сафарали Каримов ва Ҳикматулло Расулов тамоми солиёни зиёд бо пиранҳои як тим, бо пиранҳои Регар Тадас бозӣ мекардан. Аз ҳамдигар шиносоии бисёр хубе доранд ва маълум аст ки инҷо бархурде ки байни ин ду футболбоз буд, ягон қараз ё ягон ҳолате ки берун аз чаорчӯбу футбол бошад дида намешавад. андаке бархурд корти зард тақрибан масъуловар нишон мешавад. аммо зарбаи ҷаримаиро на чандон хуб ба бозӣ даровардан футболбозони дастаи ҳосилот ва ин ҳуҷуми онҳо бо ҳамин хотира мегузарад. агар дар Регар 4 тағйирот бошад, пас дар ҳайати дастаи ҳосилот мо 3 тағйиротро метавонем ба фарқ аз бозии гузашта ёдовар шавем, зеро ҳосилот ҳам бозии даври гузаштаи худро бо бохт ҷамъбаст кард. даста дар сафар аз дастаи Хатлон мағлуб шуд. онҷо боли ягонаро Рустам Кучкаров дар дақиқаи 68 ба ҳадаф расонд. ҳосилот дар ибтидо чӣ тавре гуфтам натиҷааш хуб буд. бо клуб марказии варзиши Артиш ва Файсканд бозиҳоро мусовӣ карданд ва Куктушро 3-0 онҳо бо ҳисоби калон шикаст доданд. аммо дар баробари Хатлон рӯзи 16 апрел бозии худро бо бохт ҷамъ баст. Сафарали Каримов идомаи ҳуҷум бо иштироки бозигарони дастаи ҳосилот. Рустам Каримов бо тӯб ва инҷо тӯб аз майдон акнун берун мешавад. Сафарали натавонист дар ин ҳолат тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. аз ҷумла агар ба ҳайате ки дар пӯси бар муқобили дастаи Хатлон сармураббӣ Амин Субҳонӣ интихоб карда буд ва ҳайате ки имрӯз аз дақиқаи аввал ба майдон баровардааст назар андозем, пас мебинем ки Сафарали Каримов, Далел Шомуродов дар ҳамон бозӣ дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор доштанд ва имрӯз аз дақиқаи аввал ин ду нафар вориди майдон шуданд. дар майдон бошад мо аз дақиқаи аввал ҳамлагар Муҳаммадалӣ Азизгӯевро бо ҳамроҳии муҳофизатгар Байрампур Чапанмилод намебинем. Байрампур Чапанмилод легионери эрунии даста аст ва ин ду нафар имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор доранд. аслан Байрампур Чапанмилод ном насабаш дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳам нест. ном насаби Муҳаммадалӣ Азизгӯев бошад, онҷо дида мешавад. шояд осебе борад ва инфилотос аз ин сабаб имрӯз аз ибтидои рақобат ба ҳамдастиаш кӯмак карда наметавонад. талошҳои ҳар ду даста барои ташкил кардани ҳуҷумҳои позитсионӣ дар ибтидои рақобат он қадар самарабахш нест. махсусан кӯшишҳои футболбозони дастаи мизбон Регар Тадази Турсунзода, Расул Файзов, Пасиу идомаи ҳуҷумро мебинем. на осам тӯба аз даст дода шуд. Қаландаров пас ба марказ. инҷо дарҳол футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро гирифтанд. ва партофти тавили тӯб ба хатти ҳамла. муҷтавро мебинед Артур Принц хело ҳамчунин худро нишон медиҳад ва оромона ин вазъиятро бартараф мекунад. бозиҳои даври панҷуми рақобатҳо дар Лигаи олии футболи кишвар бо сабаби он ки дар рӯзҳои таҷлил аз Иди Саиди Фитр рост омад баргузор нашуд. бинандагони гиромӣ, дар даври панҷум интизор мерафт ки яке аз ҷолибтарин бозиҳо бошад ки дастаҳои Эсхата ва Истиқлол ки дастаҳои пешрафт ба ҳисоб мераванд дар ибтидои ин мавсим дар ҷадвали мусобиқа баргузор шавад. аммо акнун ҳам он бозӣ ҳам бозиҳои дигар аз ҷумла рақобати Равшани Куллоб бо Регар Тадас, Куктош бо
дастаи артиш Эсхата бо Истиқлол, Ҳосилот бо Хуҷанд ва Файзканд бо Хатлон ба рӯзҳое ки дар тақдим ҳамчун рӯзҳои эҳтиётӣ муайян шуда буданд гузаронида шуд ва дар охири моҳи июн интизор меравад ки бозиҳо баргузор шаванд. чанд лаҳза пештар аз ин футболбози дастаи Ҳосилотро дар майдон нигоҳ доштан натавонист ва довари канориам ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ ва фоидаи дастаи Регаартадас аст. акнун хоҳем дид ки аз вазъияти стандартии навбатии худ футболбозои дастаи мизбон чӣ гуна истифода мебаранд. Расулов мисоли ту ба сӯи ӯ фурсат пайдо мешавад ва бубинед ки инҷо ба бозигари дегар муяссар ҳам шуд ки инҷо зарба занад. Абдухалил Боронов дар қабати дуюм бартарӣ пайдо кард, аммо зарбаи задаи ӯ чӣ тавре мед хато меравад. ин дуюмин зарбаи футболбози мазкур дар ҷараёни бозӣ аст. чанд лаҳза пештар аз ин аз масофаи дур як зарбаи дигари бисёр ҳам маҳкаму қавии ӯро дида будем, аммо он замон зарбаи задааш каме баландтар рафта буд. барои дастаҳои лигаи олии футболи кишвар шояд аз як ҷиҳат ба таъхир афтидани бозиҳои даври панҷум дар лигаи олӣ дуруст ҳам буд, зеро тақвими бисёр зишт доштаанд дастаҳо дар ибтидои мавсим. ба хотиратон бошад танҳо дар 2 ҳафтаи аввал онҳо бозии 3 даврро ҷамъбаст карданд ва интизор мерафтост дар 2 ҳафтаи баъдӣ 3 даври дигар баргузор шавад ва умуман дар танҳо моҳи апрел ки ҳамон нақшаи аввали лигаи футболи кишварамон баргузории 7 давр дар нақша буд. баъштавре медонем чунин тақвими зичи бозиҳо хонохо мушкилиҳоро барои дастаҳо ба вуҷуд меорад. ва ҳамин аст ки дастаҳои мо то ҷое бартарорам набуданд дар ибтидои мавсими ҷорӣ. ва акнун баъд аз танаффусе ки буд боз рақобатҳо аз сар гирифта шуданд. имрӯз 3 бозӣ дар нақша аст дар даври шашум. ғайр аз бозии имрӯза инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад. бошиёки Регар ва Ҳосилот ҳамчунин мо шуморо рақобатҳои дигар аз ҷумла бо иштироки дастаҳои Хатлон, Куктош ва Эсхатаву Равшан интизор аст. пагоҳ бошад бошиёки дастаҳои Хуҷанд, Файзканд ва Истиқлолу Артиш ду бозии дигар сурат мегирад ва бо ҳамин барномаи даври шашуми рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар ҷамъбаст мешавад. Шӯравел Муродовро меафтонанд дар ин лаҳза. баъштавре мебинем инҷо маслан қоидаи бозӣ байрон шуда буд аз ҷониби Темур Маҳмадмуродов, легионери дастаи Ҳосилот ки аз кишвари Узбекистон аст. Хикматулло Расулов зуд пас медиҳад ба канори дост. фирӯз Параев боз ҳам маҷбур шуд ки ба хафо тӯбро баргардонад. инак ирсоли навбатии тӯб аз сӯи футболбозони Регар. Хикматулло Расулов ин партофро анҷом дода буд ва ин ҳам натиҷа намедиҳад. ва бо хотимаи рақобатҳои даври мазкур рӯзҳои истироҳатӣ дар пеш истода боз мо шуморо бозиҳои даври ҳафтум дар лигаи олӣ интизор ҳастанд ки чанд бозӣ бисёр ҷолибу диданӣ албатта дар ин ҳафта низ баргузор мешавад. аз ҷумла бо иштироки дастаҳои Ҳосилот Эсхата, Куктош Хуҷанд рӯзи 29 апрел бозиҳои даври мазкур яъне даври ҳафтум оғоз мешаванд. баъдан рӯзи якшанбе 30 апрел Равшан бо Истиқлол рӯзи бисёр ҳам муҳим аст. Файзканд бо Регаартадас ва маркази варзиш бо Хатлон бозӣ бисёрам хуб аз канори рост инҷо гузариш футболбози дастаи Ҳосилотро мебинем, аммо баъдан дар марказ футболбозигарони дигар ба худ баргардониданд.
футболист бисёр ҳам ҷиддӣ аст дар ҳусни Осилот достро ба худ бармегардонанд. Фақат дар ин ҳолат Беҳрӯз Муртазоев ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ аз сӯи Шӯҳрат Элмуродов вайрон шуд. باری دیگر میتوانید ببینید لحظه رو که سید مختار عظیموف و شورت مرودوف با هم برخورد. اجازه داده شد برای جوی ضربه اما بنهایت بلند نمیدونم در پسی در گذر چی زود شده کرد دسته Осилот که اینقدر بلند ضربه رو روان کرد. خیلی هم خوب ارتور پرینس در برگردوندن هجومگاه رقیب فاولون هم بازی کرده است و من این دفاعگر گفتم همین موسم در کلی اون بازیه که حرکت‌های رو در میدان دیدیم خیلی خوب خود رو نشان میده. مثلا در یک ضربه بیشتر وقت او پیروز میشود و رو از پوزیشن حریف میگیرد. دسته Осилот таъсири худро расонид. онҳо маҷбур карданд ки ҳариф хато кунад ва инҷо тӯб акнун дар ихтиёри футболисти дастаи Осилот буд, аммо партофе ки Шодиҷон Муродов мехост ба камрои лос анҷом диҳад бенатиҷа буд. Ҳикматулло Расулов дар 20 дақиқаи аввал мо ягон амали муфидеро аз ҳар ду ҷониб надидем. ҳисоб олоб шудана шудааст. барои дастаи регар таласи шаҳри Турсунзода ин аллакай чорумин бозӣ аст ки дар хонаи худ доир мекунанд. бинандагони гиромӣ танҳо як дафъа онҳо дар сафар бозӣ карданд. онҳа муқобили дастаи Хуҷанд рӯзи 7 апрел буд ва ҳамон бозӣ 2-2 мусови ҷамъ баҳс шуд. регар бозии боқимондаи худро дар майдони хонагиаш Халқу Арена доир кард. аз ҷумла бозӣ бо Хатлон дар даври якум ки бо ғалабаи муътамади бозигарони шаҳри Турсунзода 3-0 ҷамъ баҳс шуд ва баъдан дар ҳамин майдон бо истиқлоли душанбе онҳо 1-1 бозӣ карданд ва хеле наздик ҳам буданд ба пирӯзӣ ҳастанд дар ҳамон бозӣ. ҳатто инро Игор Черевченко сармураббии дастаи Истиқлол ҳам иқрор шуд. ва бозии дигар бар зуди эсхата буд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. пеш аз оне ки гол зода шавад аллакай садои шаки довар баланд шуда буд ва шумо ҳам мебинед ки кӯмакдовар аллакай байрақчаи футболкалан бардошта аз ҳамон қоида вайронкунӣ ҳама голро дар ҷараён мегузорад. бале муқобили Артур Принс Мусиси Фаруқ берун аз қоида рафтор кард. андаке ӯро аз пироҳанаш кашида буд. дар натиҷа афти дифоъгари регар ва бо ҳамин сари вақт гурӯҳи доварон албатта ин вазъиятро баҳои дуруст дода тавонистанд. ва бозии имрӯза аллакай бозии чорумине аст ки регар дар хонаи худ доишт аст. Осилот дар ҳамин байн 2 дафъа дар хонаи худ ва сеюмин бозӣ мешавад ки дар сафар доишт.
زود توپ رو فوتبال دسته حسیلوت با خود برمیگردونن ولی در مرکز میدان امروز هم سعید مختار از این توپ سیتونده میشه از سوی فوتبال ریگا نصفی وقتی اساسی در نیمه یکم علاقه جمع باز شد صبح شتابر بلوتر هم اشاره کردم بلوک شده نشده است الشین سفارف هزال توپ رو با بازی می‌دارد فرصتی دوم دادن حمله برای بازیکن دسته حسیلوت هست خیلی خوب اونها ببینید از خط دفاعی خود به خط حمله میگذارند ارتور پرینس هم اینجا میافتد و موسیسی فاروق در این لحظه چگونه امکانیت را پیدا کرده ایستاده است خیلی حملهگری چارلز و ماهر است موسیسی فاروق و چطور ما شما میدونیم مثلا این گونه گزارش‌های او و پیوست‌شوی‌هاش به خط حمله مشکل‌های بزرگی را برای دسته‌های حریف حسیلوت به وجود می‌آورد از جمله این دفعه هم در مبارزه با ارتور پرینس اندکی دیگر باقی مانده بود که موفق شود پرتافتی توپ رو می‌بینیم و این وضعیت رو اکنون فوتبال دسته ریگر برطرف کردن اما بازی توپ باز هم از سوی مهمانان فیروز خرایف و توپ با پای بازیگر حریف می‌زند و از میدان او همین بیرون می‌رود اکبر بابامرودов فریدون давлатов خیلی هم خوب توپ رو از بین پایه‌های بازیگر حریف گذرانید اما بعداً توپ رو از دست می‌دهد فریدون در بازی بر مقابل اسخط هم یک امکانیتی خوب داشت اما ضربه زده‌اش بلندتر رفت مثل که در بازی اخیری دوری کلی جام آسیا بر ضد دسته منتخبی جوانان تو 21 کره جنوبی ضربه زده او نواندیخت ولی در بازی بر مقابل استقلال گل بسیار مهم رو او به هدف رساند و گلی مثلا زیبایی هم بود از کنار وقتی پرتافتی توپ انجام داده شد او جهیده با سر توپ رو بعد در روزه رستم یتیموف همون روز بر مقابل ریگر شاید بهترین بازی خود رو در همین موسم نشان داد سه مهمترین گل رو دیدیم مثلا در رقابت‌هایی که بسیار نزدیک بود نوریدین هم با خلوف فهمچی عبدالخلیل بارانوف ناکام شدن حملهگران ریگر در مبارزه با رستم یتیموف ولی یک دفعه با فریدون давлатов میرسه شد که بعد دروازه رستم گل زد پرتافتی توپ با کناری راست فیروز قرایف گزارشی او به خط حمله اینجا هجوم رو دوام دادن ممکن زیرا توپ در اختیار فوتبال ریگر است باز یک پرتافتی دیگر رو میبینیم و اکنون اینجا ضربه نوبتی از جانب عبدالخلیل بارانوف در قبط دیو بسیار هم خوب بلند میجهد ضربه هم میزند با سر اما باز هم ضربه خطا میرود گفتن همون که این سومین امکانیت از سلکه برای بازی مذکور در رفت ابتدای بازی امروزه دو دفعه با سر ضربه زد یک دفعه دیگر با پایش اما همه این ضربه ها حالا بار هم راست جلوی در روزه فضلو با پای رفتن نرسیدن Vamos,
جاگون یک ضربه از مسافه دور از سوی فوتبالبازی دسته حوصلات، اما باز هم می‌بینیم که اسمی بازیگران دیگر فوتبالبازی حوصلات هم هنگام زدن ضربه خود خطا کرده هستند. تا کنون ضربه راست از هر هجومی و دروازه یکدیگر صورت نگرفته است. امسال دسته حوصلات هم در نزد خود هدفهای کلان گذاشته است و بهوده هم نیست که اونها امین سوپونی رو به حیث سرمربی دسته دعوت کردن. ولی ما میتوانیم همین گونه حرف رو، یعنی گذاشتن هدفهای جدی رو در نزد خود در برابر دسته‌های دیگر نیست. بگویم پرتافتی نوبتی تو و چگونه امکانیت ضربه به تیر دروازه رسیده برمیگردد. ضربه دومی فوتبالبازان دیگر و این فرصت از دست رفته ایستاده است. نوردین همراپولوف اینجا امکانیتی بنیاد خوبی رو پیدا کرد بعد از پرتافتی که فریدون دولت فسکنوری چپ انجام داد. ضربه زده اون بومنت به تیر دروازه رسیده برمیگردد و بعدا ضربه دوم رو حکمت‌الله رسولوف روان کرد و این ضربه خطا رفت. بهترین امکانیت، بهترین شانس برای گلزنی، اما این فرصت را فوتبالبازان دیگر صرف نظر کردند و استفاده بردن نتوانستند. مانند به همین، یعنی وضعیت بسیار هم خطرناک رو تا همین لحظه فوتبالبازان دسته حوصلات نداشتند. البته گزارش موسیسی فاروق بسیار هم خطرناک بود از کناری روز چند لحظه پیشتر رسید، اما در همون لحظه اگر اهمیت بوده باشد پس ضربه رو چنین به نظر رسید که نه او بلکه دفاعگری دسته دیگر جای دروازه خود روان کرد و توپ بعداً از میدان بیرون شد. اکنون هجومی جوابی فوتبالبازان دسته حوصلات رو با اون حمله خطرناکی که روی فوتبالبازان دیگر بود انتظاره که اونها چگونه پاسخ میگردونند. پرتافت توپ داخل جریمه صورت گرفت و دوباره اینجا رفتی هجوم رو باز می‌دارد و اون خاطره که پیشتر از این حرکت قاعده بازی از سوی فوتبالبازان دسته دیگر ویران شد. بار دیگر میتواند ببینید لحظه رو که چگونه فوتبالبازی دیگر در برابر علیشیر سفرف اگر خاطر نکنم قاعده بازی رو ویران کرده بود. اینجا پرتافت توپ از وضعیت استانداردی ضربه فوتبالبازی دسته حوصلات و توپ کاملا خطا میرود بعد از این ضربه. با گرمتر شدن وضعیت آب و هوا ساعت آغاز رقابت‌ها در لیگ اولی باز کمی دیرتر البته شروع میشوند، اما باید بگویم که هرچند اقلیم کشور ما گرم هم هست اما امکان نیست تا دسته‌ها بازی‌های خود رو بگویم شامگاهان دایر کنند. امروز در همین باره لیگ فوتبال کشور هم یک معلوماتنامه نشر کرد. با اونجا ذکر کردید که با سبب اون که دستگاه‌های چراغ پهن‌کنی در ورزشگاهایی که دسته‌های لیگ اولی فوتبال کشور بازی‌ها رو دایر می‌کنند نیست، چون این تجهیزات اصلا غیر از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و ورزشگاه مرکزی شهر ایسار در دیگر ورزشگاه‌ها نیست. از این خاطر امکان نیست که دسته‌های لیگ اولی فوتبال کشور بازی‌های خود را شامگاهان دایر کنند. حکمت‌الله رسولوف دیر کرد همون پستینی علاقه حسوب توپ رو میگیرم. حالا طبق همون نقشه بر ساعت آغاز بازی‌ها 16:30 معین شده است، اما بعدا ممکن باز هفته‌های بعدی زمان آغاز رقابت‌ها ساعت 17 نیز تعیین شود.
бале аллакай аз даври оянда аз даври ҳафтум сар карда 15 соати 17 бо вақти душанбе шурӯъ мешаванд. як саволи дигар ҳам буд роҷеъ ба он ки чаро дар рӯзҳои истироҳатӣ бештари бозиҳо гузошта намешавад, то ин ки мардум барои истироҳат ва фароғати худ баъд аз кор, баъд аз ташвишҳое ки давоми 5 рӯзи корӣ ҳаст, биёянд футбол тамошо кунанд, ҳаловат баранд, истироҳати маънавӣ кунанд. бо дар назар дошти он ки дар ибтидои соли оянда, яъне моҳи январи соли 2024 ҷоми осиё баргузор мешавад ва нахустин мамлакат дастаи мунтахаби кишварамон ба ин мусобиқа қарор ёфтааст. дастандоркорон тасмим гирифтанд ки имсол мисли мавсими гузашта дар лигаи ҳолӣ не, балки хело ҳам барвақттар бозиҳо ҷамъбаст карда шавад, то ин ки вақт кунанд барои тайёрии дастаи мунтахаби кишварамон ҷиҳати иштирок дар ин мусобиқа. тақвими имсолаи баргузории рақобатҳо дар лигаи ҳолӣ албатта каме фарқ ҳам мекунад. боз як партофти дигар ба дохили ҷаримагоҳ аз сӯи Ҳикматулло Расулов ва зарбаи задаи Нуриддин Ҳамроқуловро ин дафъа мебинем. аммо боз ҳам хато мекунад Нуриддин ҳангоми иҷрои зарбаи худ. аз бозе ки Нуриддин ба ҳайати дастаи Регар пайваст шуд, танҳо дар бозӣ бар муқобили дастаи Хатлон гол зада тавонист бар муқобили дастаи собиқи худ дар даври якум. дар бозиҳои дигар мо бо иштироки Нуриддин Ҳамроқулов футболро надидем. Ҳикматулло Расулов ва довари канори ишора мекунад ки ту ҷомъа аст аз футболбози мутаҷрибаи Регар аз майдон мебошад. ин мавсим бештар Ҳикматулло Расулов аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарад. ин сабабҳои худро дорад. симсоли футболбоз ба ҷое расидааст. дигар мисли солҳои қаблӣ наметавонад бо суръат барои густариш бахшидани ҳамла бо саҳми худро гузорад. зоҳире ки дуруста худ тавассути суръатафзоиҳояш дар ташвиқ кардани ҳамлаҳои бархосои даста саҳмгузор бошад. аз ин хотир мо мебинем ки Алиё Рашид Мамадовро бештар аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебардад ва бештар дар ҳайати асосии Шерзод Маҳмадиевро мебинем ки пайваста барои ташвиқ кардани ҳамлаҳо ҳатто дар ҳайати асосӣ бошад. нақши калонро дар ҳайати дастаи Регар ба даст мебузад. имрӯз Шерзод Маҳмадиев дар ҳайати асосӣ чӣ тавре буда шуда кардан қарор надорад. ҳамчун дар эҳтиётианҷаи шояд мусеб дошта бошад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд нисбати Шодиҷон Муродов. вазъияти стандартии футболбозони дастаи ҳосилот. ин дафъа мебинем ки аз ин вазъият чӣ гуна футболбозони дастаи меҳмон истифода мебаранд. ҳафтофти ту ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бозигарони Регар ин молатро кӯшиш кардан бартараф намонанд. Шӯҳрат Элмуродов на он қадар паси хуб аз сӯи ӯ ва дарҳол футболбозони ҳосилоти Фарход тӯбро ба худ бармегардонанд. ҳуҷум тавассути канори рост бояд акнун давом меёбад бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот. тӯбро дар майдон нигоҳ доштан натавонист. ибтидо чунин ба назар расид ки тӯб дар майдон боқӣ монд, аммо баъдан хусусан футболбози дастаи ҳосилот тӯбро дар майдон боз доштан наметавонад ва бо ҳамин ин имконият аз даст меравад. имрӯз ҳосилот бо се дифоъгар бозӣ карда истодааст. бинандагони гиромӣ, Далел Шомуродов, Раҳматчор Аҳмадзода ва ҳамчунин Бенҷамин Асамоа. се дифоъгари марказӣ дар ҳайати дастаи ҳосилот аст. аз канори рост Алишер Сафаров дар ҳамчунин фулбек ва ҳамчунин аз канори чап дар ҳамин нақш бештар Абдураҳмон Нозимов намазарат бештар Шодиҷон Муродов Абдураҳмон дар марказ боби
Temur Mahamumarov care fa iar muzica Bartosz Fituba zarba kunji gulza dar buzingeri magos surat megirad buzinde seregar postubro soymeshan yakin solidigar va in vaziyat ro ham buzinde se hosilo bartaraf Сатиновати ва бубнед ки чӣ гуна зарбаи қавӣ аз масофаи дур мудохила ба Абдухалил Боронов муяссар мешавад ки дар кӯшиши чоруми худ зарбаро рост ҷониби дарвозаи ҳариф равон кунад. Аммо барои Фатҳулло Бобоев баргардонии ҳамон зарба ягон зарра мушкилӣ надошт. фурсати навбатӣ аммо офсайд аст акнун. Фаридун Давлатов каме мавқеи худро тағйир додааст. Аз канори чап ба канори рост омадааст. Пайвастшавии ҳамин футболбоз ба хати ҳамла бисёр ҳам ҷолиб аст. бале ҳангоме ки ба ӯ пасро равон мекард Абдухалил Боронов, Фаридун аллакай дар ҳолати нобозӣ буд. ҳарчанд ин офсайде ки ба қайд гирифта шуд чандон намоён набуд, аммо довари канори хело хуб мушоҳида карда тавонист ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Беҳрӯз Муртазоев дар маркази таваҷҷӯҳи мо ишора мекунад ба он нуқтае ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. бори дигар мебинем бале Раҳматшо Раҳматзода дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. инҷо аслан эътирозе ки ҳоло аз сӯи мухлисон ва сӯи мураббиёни дастаи регар шунида мешавад ба он хотир аст ки Раҳматшо Раҳматзода дар ибтидои бозии имрӯза аллакай як коти зард дошт ва онҳо талаб карда истоданд ки коти дуюми зард нишон дода шавад ба дифоъгари дастаи Мурсило. Беҳрӯз Муртазоев ҳамон лаҳзае ки қоида вайронкунро ба эътибор гирифт аслан дигем ишораи ҳам дар бандӣ надошт ки ҳатман футболбози дастаи ҳосилотро бо баргаи зарб ҷазо мекунад. Фирӯз Қараев дар назди тӯб аст. Партофи тӯб ба сӯи ӯ дарвозабон ин ҳолатро кӯшиш кард бартараф намояд бо ҳамроҳии дифоъгари худ Фатҳулло Бобоев дар ин вазъиятро рафъ карда тавонистанд. боз як вазъияти стандартии дигар бо иштироки футболбозони дастаи Лизбон Ирсоли Навбатии тӯбро мебинем ва ин ҳолат ҳам бартараф мешавад. Тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ футболбозони Осило дур карданд. Фурсати навбатӣ ва имкониятро бозгарони Регар боз ҳам истифода бурда натавониста истоданд. аммо зарбаи кунҷӣ дар ихтиёри онҳо аст. бояд зуд бубинем ба ҳамон ҳолате ки барои мо шумо такроран пешниҳод шуд зуд таваҷҷӯҳ кардем. инҷо фурсати навбатӣ, як зарбаи дигар, аммо баланд аст ин зарба. Абдухалил Боронов ин дафъа зарбаро баландтар равон кард. илова бар ин ишора мешавад ки нисбат ба Далел Шомуродов ҳам қоидаи бозиро ӯ вайрон кардааст. баъд аз зарбае ки зад Абдухалил андаке ба Далел Шомуродов ҳам бархӯрд. дар лаҳзаи қаблӣ Шурат Элмуродов аслан хост зарба занад, аммо зарба зада натавонист ва баъдан Абдухалил мехост зарбаи дуюмро равон кунад ва дарвозабон Фатҳулло Бобоев дар ҳамон ҳолат дидем ки имконияти бозгарони дастаи Регарро аз байн бурд. хело фишори зиёди футболбозони дастаи Регар туни чанд дақиқаи охир ба назар мерасад.
و امکانات‌های خوبی رو هم اونها اصلا در اختیار داشتن، اما اون فرصت‌ها چطور می‌دونیم ملکه از دست رفتن. اصلا ضربه که نورگین هم رو خلوف زد و توپ با توپ در اوضاع برخورد و بعد از اون ضربه زده حکمت رسولوف. Финишкараев пойде бузиро вайно мекунад дар баробари Темур. Маҳмад Муродов ва дар саҳнаи такроре ҳам ин кӯтавайро имрӯз барои шумо биёвари коргардон пешниҳод мекунад. дар поёни нимаи якуми рақобат маркунанда ки вақт талаф ёфта истодааст, аммо дар чил дақиқаи аввал мо ҳамин гуна ҳолатҳо дар бозии имрӯза мушкил ки дигар ба мусилот мушоҳида накардем. Rahmatçı Rahmatzoda. Bartosz tu basuyu. Banjo imkoniyati futbolchi nasibasiga bu hamon az bayn میرم. در که آخرین وقتی اساسی در نیمه یکم شروع شد. اما به نظرم 2 دقیقه وقت دو هم میشود. از همین رقم رو در تابلوی سایت زنی دیدیم. دوباره احتیاطی رقابتی روزا. رسولوف، قرائف، جواکون تو بهتر فوزن دسته مرسیداد میگذارد. خیلی خوب در مرکز میدان بود و حرکت کرده است. موسیسی فاروق فوتبالباز بسیار هم خطرناک است و میبینیم که اینجا اکنون آرتور پرینس و او خلال برساند. بعداً یک ضربه دیگر از سوی فوتبالبازان دسته حاصلات شد. جان مرادف این ضربه را روان کرد و چطور دیدین توپ به دستی دروازه‌بان دیگر رسید. بعداً از میدان بیرون شد. آرتور پرینس صدمه‌زایی کرد و موسیسی فاروق میگه که تنها او باشد در بین میفوگران دسته دیگر میفوگران اصلا هیچ قابلیت نشان ندادن و در برگردوندن ضربه دوم هم مسئول تلاش کرد اما ناکام شد. دوم دسته حاصلات رو کوشش میکنند که امکانات نوبتی رو پیدا کنند اما با اونها امکان اثر نشد. ولی توپ رو نگاه میکنند دوم دسته مهمان. موسیسی فاروق رو ببینید چگونه توپ رو قبول میکنند. یک بارتوفتی دیگر ضربه و گل اما باور الکای این گل رو هم بیکار کرده است. این دومین گل فوتبالبازان دسته حاصلات در رفتی رقابت امروزه در نیمه یکم است. در لحظه که گل یکم زده شد البته اون معلوم بود که قبل از زدن گل پایده گذاری میشه است اما حالت دوم شاید کمی بحثا رو با وجود دارد. ببینیم دلیل مرادف بارتوفتی تو رو انجام میدهد. نه آفساید است دیگر جای شک و تردید نیست. در همین صحنه ما خیلی خوب مشاهده کردیم که موسیسی فاروق در حالت نوبازی قرار داشت و اینجا علاوه بر این هم میتوانیم بگیم که دروازه‌بان دیگر دلیل عزیز فندون برآمدن از موقع خود به کنار خطا کرد و معلوم بود که او با توپ رسیده نکرد. با همین 2 دقیقه علاوه کرده دوباره مرکز بهروز مصطفی کوچیمیوف گلی زده فوتبالبازان دسته حاصلات چطور در صحنه‌های تکراری ما دیدیم مصاحبه که آفساید وجود داشت و اعتبار گرفته نشد و در همون یک لحظه در اون واحد سردوار با کمک‌دوار قانون فوتبال برآورد.
خوب با همین بینندگانی گرامی وقت داشته برای نیمه یکم رقابت خاتمه می‌یابد. دست او را به تنفس عوض کرده است پیروز متوجه ما نیستیم اندکی تنفس میکنیم و بعدا برای تماشای قسمت دوم بازی با ورزشگاه تلق آرنا شهر توسعه برمیگردیم.
Самои Никоси рақобати дастаҳои регартада аст ва ҳосилотро ки дар дораи бозиҳои даври шашуми Лигаи Олии футболи кишвар ба масофи ҳам рафтан давом медиҳем. Эдуард мушаҳади дар бахши мустақим шумори бозиро тамошо карда истодед. Нимаи аввал битуни гол 0-0 хотима ёфт ва дастаҳо қисми дуюми бозиро шурӯъ карданд. ва ба монид аст дар ибтидо бошам дар бораи ҳаятҳои ҳар ду даста гуфта гузарем, чун дар оғози қисми дуюм чӣ тавре мушоҳида мешавад аллакай тағйирот дар ҳайати дастаи регартада аст. дида мешавад аз кусини бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад футболбоз ворақаи панҷ Шоҳрух санг ёфт ва ӯ ба ҷои ҳикматулло Расулов ҳамроҳии рақобатро давом мекард. Дамир Азизов рақиб дар музеи дастаи регартадаз аст. Бидем ки ҳуҷум дар ниҳояти бучи хотимаи бад аз сӯи футболбози дастаи мизбон ва баъдан дар бораи ҳайат ва турагӣ ҳарф мезанем. Партофи навозиту имрӯза давом дорад ва Бобуродов муваффақ шуд футбол соҳиб шавад. Акбар тӯбро аз байни футболбози дастаи кишлот гузаронид, аммо баъдан вазъияти дигари кишлот вазъиятро рафта Дамир Азизов дақиқ дар музеи дастаи регар аст. футболбозие ки дар майдон ҳастанд инҳо дифоъгарони марказ Артур Берейдукуис ва Бахтиёр Қаландаров мебошанд. аз бино Акбар Бобуродов бо ҳамроҳии Фирӯз Қараев бозӣ мекунанд ва дар шатиёни майдон мо имрӯз 4 нафарро мебинем. дар марказ бештар аз ҳама Расул Файзов беҳамроҳи Шоҳрат Алимуродов ҳастанд. аз ҳаминҳо Фариду Давлатов бо ҳамроҳии Шоҳрух Санг қарор мегиранд ва ҳамлагарони даста Абдулхалим Боронов бо ҳамроҳии Ҳаботуров шамсабои даста Алиёр Ҳашимов аз буро интихоб кардааст ва Шоҳрух Санг гуфтадан қаблан дар нақши дифоъгари кунунӣ бошад ва ҷойи Фирӯз Қараев ҳам метавонад дар нақши боксикунунӣ мисли Абдул Расул дар ниҳояи аввали бозӣ خواهیم گفت که در کدام موقع بیشتر بازی میکنند در ҷойи ҷисмонии бозии имрӯза. дар ниҳояти осилот мушаккали тағйирот нест. Фазлулло Бобуев дар ҳайати дарвоза, футболбозони хати дифоъ Талер Шомуродов, Раҳматҷон Раҳматзода ва ҳамчунин Бенҷамин Асамо ҳастанд. яъне се дифоъгари марказии ба майдон баромадааст. зармураббии ҳамин супурди полис дар канорҳо мо Алишер Сафаров ва ҳамчунин Шодиҷон Муродовро мебинем. дар марказ Абдурахмон Ноsimov, Тимур Маҳмадмуродов ва Сафарази Каримов бозӣ мекунанд. дар хати ҳуҷум бошад бештар Мусиси Фаруқ дар ҳамроҳи ӯ дар нақши ҳамлагари марказӣ бозӣ мекунад ва аксар вақт дар як бозӣ хеле хуб ҳам бозӣ карда буд ҳамин футболбоз. аз гол аз сӯи футболбозии дастаи ба назар расид, аммо истовре дидем дар бораи сурат мешуд дар бораи офсайд дар бораи Мусиси Фаруқ. сармураббии даста истовре дидем ҳамин бисёр меравад ва се метавонем бигӯем ки 3-6-1 дар зеро ба ҳам гол чунда назар расид истовре камрои Мусиси Фаруқ ба хати ҳуҷум сафар карданд. дар дигар мавқеъҳо бозигарони бештар ба муфсидгарони ҳукумати футболӣ ҳастанд. дар бораи Сафарали Каримов футболбози Сёмтотокӣ ба дастаи бозиёд маркази ҳамчунин футболи кунунӣ бозӣ мекарданд. гузашти солҳо ба маркази гузарондан. аз ин ба ҳамсинҳои қаблӣ вақте тарафи регарро дифоъ мекард вақеъ ба хати майдон гузашта буд Сафарали Каримов. дар дасти ӯ токи зард аст. ҷоак ӯ ба футболбозии дастаи регар Шӯҳрат Алимуродов токи зард ишора мешавад.
بیشتر میتونه تریگر در سه بازی اخیر خود غلبه ندارد. بعد از پیروزی در برابر خطر در دوره یکم شمردن رشون آمد استقلال خوجند مساوی بازی کردن. شاید سطح حریفان رو با اعتبار بگیریم و بگوییم که نتیجه خوب هم بود و واقعا هم خوب بود. هم مساوی در سفر با خوجند و هم در خونه خود استقلال 1-1 بازی کردن و کسب امتیاز نتیجه خوب هم اعتراف میشود. اما باخت از خطش دوره بزرگان شروع کرده نه اونقدر نتیجه خوب خیلی بزرگ هم استقلال و هم میتونستیم دسته از این نتیجه ها کنه نبود و امروز البته رگرد همی وقت آوردن سه امتیاز در مقابل سه دیگری که برابر با 5 خل در جلو بس که نزدیک شد. در نیمه یکم امکانات بیشتر منفعل فرگوسن میزبان بود. عبدالعلی بارانوف 4 ضربه زد و در این دسته که سفارش کرد و یک داشت. نورالدین حمادپورov 2 ضربه زد و یک ضربه خوب با تیم در جلسه برگشت. رسول فرصت داشت که ضربه واسطه بشه بیشتر در مسئله جمهور جستجو کرد بهترین یک موسیقی سفرون از وضعیت صنعتی نباتی بسن یکم ورود به حسی نمیشوند برای فرگوسن دسته میزبان عکس هجوم بازیکن محصولات رو میبینیم. سفرعلی کریموف از این توپ رو میگیرند. توپ اختیار فرگوسن دسته محصولات بسن برگشت و اینجا پرتافتی نور محمد مرادov هم با اشتباه دیمار دو پوینت این وضعیت رو برقرار کرد و دسته محصولات هم در دو بازی اخیر یگان غلبه ندارد. مساوی با دسته ارتش در خانه خود و همچنین در سفر باخت از خطلان روز 16 اپریل. نتیجه آخرینی دسته امین سلطانی است و برابر کوکتاش بزرگترین اشتراکی مساوی کرد. افغانسی مسئله لیگ است. پیروزی بالاست. روز 6 اپریل و بازی در یکم دفاع کرد. شاید دوباره مسئله مخصوصی بسیار نیست کشان داشت. شورد المرادov پرتافتی توباسی رو اینجا امکانیتی بسیار خوب و فریدون دولت فکنون در این حالت ضربه رو خطا زده است. برای فریدون در قسم یکم بازی هم یک امکانیت بود اما اونجا نیز ضربه‌اش نوعمیق اجرا شد. این دفعه با سر ضربه بزند فریدون ولی این مراتب نیز با اون یاستر نمیشود که ضربه راست رو جلوی دروازه حریف و قید می‌کند. باری آخر دسته‌های رگرد عدسی توکسیزاده و حاصلات فرخار در لیگ عالی بینندگان گروهی روز 23 آگوست سال 2017 با هم روبرو شدند. سال مدیریت حاصلات در سوم بسیار درون از لیگ عالی بود. در این بین در موسم 2021 وقتی رگرد در لیگ یک فوتبالی کشور بازی کرد همراه حاصلات فرخار وقتی با طور فوتبالی کرده بود. لیگ عالی رو باید بگیریم اون از بهترین توصیف‌ها تقریبا 6 سال گذشته است. جوکوی بازی بیان شد و بعدا اشتباه دیگه شد سنگرف بریم از پیدا در برابر شدی جمهور رو حرکت می‌کنه. در سالهای اول که حاصلات فرخار در لیگ عالی برآمد کرد مثلا اگر سال 2015 رو بازی می‌کنیم دیگر تا از دوم در برابر این دسته ظفر می‌یافت و با صعود به این تمام هم توقع کرده بود. 9-1 4-0 مثلا 9-1 البته این مسئله پیروزی مسئله نگرد است اما حاصلات هم 4-0 رگر رو در سال 2016 تا مسئله شکست داد. این دوره اوج حاصلات بود. سال 2016 هم در این دسته خیلی خوب بازی میکرد در لیگ عالی و از این نتیجه موسم سال 2016 آنها با مسابقه اسیایی سال 2017 از اون مرحله انتخابی چون کنفرانس توصیه کرد ای مرکز رو پیدا کرد. ولی بعد از پیروزی در برابر دسته جمهوری اسلامی کشور افغانستان در تبدیل به کشور استقلال
Navbati رو می‌بینیم و بنجامین اسامو مقابل فریدون دولتov اینجا توی بازی رو ویران کرد باور باشد در حال تیار است برای این عملش و دیگه نمی‌رسه حوصله زخمی شد از طریق خودش کرده می‌شود که روایت دوران و با اون اسکو مکرسونن از پیشمان بدهست اینجا چیکونا بریم از تویده فوتبالی حرکت کنند بنجامین اسامو دسته حسنوتی فرخور رو با شما نشان می‌رسیدم و شاید این شما با من هست بود ممکن برای چند از این سومونی تغییر توی دومیز در حیات دسته و عمل برابر برو دیگر رو نتام نوازه رو که Свати Фаридун Давлатов перед студа. Там Бенджамин Асамо. Рагандел плей-офф и ҷумла фасоти Русия бо Сиён дар ҳаққи Бобои Бишкек мағлуб шуд. Дар хонаи Акбариев дӯст карам дар сафари 1-0 шикаст. Фирӯз Қараев дар назди тӯба аст. می‌بینیم اینجا امکانیتی بسیار هم خوب و دروازه‌بانی حاصلات بسیار عالی بازی می‌کند. لوبوبوف توانست که این ضربه را برگرداند در حالت مذکور و بار دیگر می‌تواند ببینید بینندگان گرامی این ضربه که اجرا می‌شود از جانب اکبر بابامرادov بود اگر خطا نکنم و محض همین دفاعگر با سر ضربه زد که خط لوبوبوف این حالت را برطرف در قسم دومی بازی بهترین امکانیت بود که ما شما از دیدیم با اشتراک هر دو دسته و باز هم تلاش نواتی فوتبال دیگر اما این دفعه با اون میسر نمیشود که جوین در روزه حریف ضربه زد چون در مورد برآمد دسته حاصلات در لیگ عالی بالاتر سخن گفتم باید یادآور شوم که سال‌های 90 حاصلات یکی از دسته‌های فعال بود اما اصلا نتیجه بالاترین اونها در لیگ عالی شغل زیلای هشتم بود فرصت بسم برای فوتبال دسته ریگر است اما گل پاس دادن خطا میکنند در مورد همینجا فشار آوردن میخواهند که توپ را بگیرند از بازیگران حاصلات فوتبال میزبان کجای این کار با آنها میسر هم شد بسیار هم خوب میخواست البته در این لحظه عبدالخلیل بورالوف پس رو به هم دستهش روان کرد این کار با او میسر هم شد اما هم دستهش نفهمید که به همین ترتیب عبدالخلیل پس میدید و کنار اوزار میموند و این کنترل بکنند و جون رو دوام دید فریدون دولتov با توپ از کنار چپ بالا گذاریش او رو میبینیم پس او به هم دستهش فرصت برای بازیگران دسته ریگر پیدا میشود یا نه دومای حمله رو لازم می‌بینیم و بسام بعد دیگر رو می‌رسیدو در این مسئله است اصلی خوب از میدان برون نوبتی توپ و در این حالت اکنون ببینید که اشتباه نافهمی بین دروازه‌بان و دفاعگر حاصلات باعث گل بازیگران دسته ریگر تدست می‌شود و نوریدین امراقولوف اما با همدسته‌هایش از این گل البته استقبال می‌گیرد اما ما شما حتما خواهید دید در صحنه تکراری که آیا واقعا گل از سوی او زده شد و یا اینکه این هفته گل بود از سوی خود فوتبالبازان دسته حاصلات یعنی توپ به دروازه روان گردید اما نوریدین بسیار خوب مبارزه بود در همان حالت و محصول تلاش‌های او بود در لحظه قبلی که ما شما دیده شده گل به دروازه دسته حاصلات زده بشه همین سکونی با این اشاره‌های خود و ریچارد واسیف و دیگر یاوران خود اشاره می‌کند که چگونه در همین یک حالت عادی خطا کردن ممکن است دروازه با فتح‌الله بابویف پیش از همه اینجا که اولیش را به توپ رسیدنش از احتمال دور نبود ببینید
اینجا او با دست نه بلکه با پایش حرکت کرد و نخواست ضربه زند و این اصلا هفته گل هم هست بینندگان گرامی. و به این ترتیب حساب در دقیقه 60 گزین شده میشد و فوتبالبازان دسته رگر تداز به این ترتیب اکنون به پیش میبرند. اوسیلوت آغاز قسم دوم را نچندان خوب شروع کرد، تشبث رو پورا به اختیار دسته حریف داد و رگر برای این البته حریف رو جزا هم داد تا جای دوم خطا نخواهد بود. فریدون انگل پس دادن خطا میکند در حالی که وریانت موسیقی هم بود، اما زود فوتبالبازان رگر تو با برگردونیدن گزارش نوبتی شاروخ سنگ و فاسکنار ضربه او برگردونده میشود این حالت و در حال فوتبالبازان دسته رگر فشار رو زیاد میکنند و میخواهد که توپ رو صاحب شده هجومی نوبتی خود رو تشکیل کنند. اما بازیکنان اوسیلوت هم خیلی خوب مبارزه بپیوندند، لیک در این لحظه اکنون می‌بینیم فیروز قرایف بوده بازی رو ویران میکنند. توپ شدیجان مرودوف، سفرعلی کریموف پس به مرکز، شدیجان مرودوف باز پس جوابی و کنار راست از اینجا اکنون پرتاب توپ به سمت موسیسی فراموش بود اما توپ تو با این لیگنر رفته نرسید. عبدالخلیل گارانوف پرتاب توپ رو انجام میدهد. بنجامین اسامو هم باشد زود این حالت رو برطرف کرد و نوردین هم با کلوف در مبارزه بود باز بیرون از قاعده رفتار می‌کند. بازی رو دوام دادن ممکن است. کریموف پرتاب توپ با سیو و این وضعیت برطرف می‌شود. بسیار بازی پرشدت است از هر دو جانب. عموما اگر به اعتبار بگیریم سطح دسته‌های لیگ عالی فوتبال کشور رو شاید در آغاز موسم میتونه تصور پیدا هم بشود که نسبتاً دسته اسما کمباه و چسب و دسته اسما قوت معمولا در نظر داشتیم تجربه و امکانات قدرت استقلال دیگر این دسته‌ها دسته دیگر چون نظر میرسد به هم خیلی نزدیک است. اینجا یک ضربه دیگر از مسافه دور اشتباه نمی‌بینیم ضربه زده سعید دکتر عظیموف بلند و روانی هم بود اما نصر و از این رو در همین گونه بازی‌ها اونقدر تفاوت جدی در هنر و مهارت فوتبالبازان در میدان احساس نمیشه. تنها بعضا وقت اشتباه‌ها خطاهای بسیار رقم و نافهمی‌ها میتواند تاثیر رسانده باشد. امیرجان خدایی‌نور با رقم 9 با جای تیمور محمد مرودوف وارد میدان شد و همچنین حمله‌گر محمد علی عزیزگویف با رقم 19 و جای موسیسی فراموش وارد میدان شده است و بازی رو باید او اکنون در نقش هجوم کننده مرکزی دوام دهد. فرصت برای فوتبالبازان دسته حسینات. اینجا ضربه بسیار هم خطرناک و دروازه‌بان یکی لوچ کرده دلیر عزیز این حالت رو برگردون. فرصتی بهترین بود برای بازیکنان حسینات. باز یک ضربه دیگر و اکنون دلیر عزیز در این حالت هم توپ رو به دست خود میگیرد. در بازی قبلی دلیر عزیز دروازه‌بان دومی رگر به حساب میرفت و یک گودسون بیشتر در حیات اساسی بازی میکرد و بار دیگر میتواند ببیند این هجومی بازیکنان دسته حسینات رو دو فوتبالبازی که نوکر به میدان برآمده بودند این هجوم رو تشکیل کردند. امیرجان خدایی‌نور پاس داد و دور دیدیم محمد علی عزیزگویف ضربه زد و ضربه زده او رو دروازه‌بان در همون حالت برگرداند. در سال‌های 92 البته دسته حسینات تا سال 1990 فصل 1990 تا 97 پیوسته در لیگ عالی اشتراک می‌کرد و بعد از اون یک مدت طولانی از لیگ عالی دور بود. سال 2003 برگشتن و یک محصول بازی کرد بازم اونها هزینه 15 رو گرفتند و از لیگ عالی بیرون شدن و بعدا در سال 2012 برگشت باز یک محصول بازی کرد با لیگ یکم هفته و در سال 2016 و 17 کوشش کردن نتیجه خوب به بقیه گیرن ولی بعد از این بازم با سال 2017 این طرف حسینات رو که یکی از دسته‌های سرین در لیگ عالی فوتبال کشور محسوب می‌شود در بازی‌های لیگ عالی نمی‌دید. اینک این دسته برگشت با هدف‌های جدی با تیاری‌های خوب با نقشه و برنامه‌ریزی‌های معین
و اوغوزی مawsیم البته چندان بد نبود برای اما در دوزه اخیر پیشرفت یک اندکی بسیار نتیجه بود رو با پستی اومد Pojedynku zmierzył szlas, wywiadła, Behruz Murtazoyev. Rahmatjon Rahmatzoda. Vaqti futbol basiyu, vaqti Kalandarov futbol tarafkar. و برای بازیگران دیگر امکاناتی نوبتی ممکن است پیدا شود برای گذاشتن به خط اول پرتاب به سمت نوریدین هم با پروف است اما نوریدین اینجا هرچند بگذار میبرد هم با کمی نصفها تو گرفتن برای چونشکن و باز میدون هم بروشد بولو باید فوتبال بازی بس کرده شود و این تغییرات سه‌ای است در حیث دسته وسیلات با майдон баромад Далерчолов бо рақами 10 ва ӯ ба ҷои Бенҷамин Асамоак бозиро давом медиҳад. дар курси бозигарони эҳтиётии ҳосилот ба ин тартиб бинандагони гиромӣ Рустам Ризоев гӯкимон дарвозабон, дифоъгар Шаҳрзод Давлатов, ним муҳофизатгар Муҳаммад Буризод و همچنین نیم مفسدگری دیگر نیدویار زبیرов با رقم 14 اگراتوی دیگر هم شده گفتیم که استفاده بوده شد شورت المرادov خیلی خوب گذاشت اما بعدا پس رو خطا میدید شورت اکبر با مرادov خوشن در این گریزه بود Далерчолov یک نستوی در رفت کرد اکنون تغییرات در حیث دسته دیگر هم به نظر میرسند بینندگان گرامی از میدان گرفته میشود نوریدین همراپور بازی که امروز خیلی خوب تلاش کرد در خط حمله و با جوی او با رقم 90 به میدان میبرد امینجان ارگاشov در کورسی بازیگران احتیاطی دسته دیگر دروازه‌بان یک گابسن نیم محافظتگر فیروز بوبیف درش نیم محافظتگران فیروز بوبیف ابراهیم زاکیرov و اکبر شلدوری اورش بودند پرتافتی توپ فرصتی نوبتی با بوبنفت که اینجا دروازه‌بان چگونه خوب حرکت میکند فتولا بوبویف بوسان در داخل جریمه‌گاه دسته حاصلات ایستاده و بازیگران دیگر می‌رسند شده است که در قبط دیوم بسیار هم بلند جمع و ضربه را روان کنند عبدالخلیل بارانوف این دفعه ضربه زد ویکتور امین سلیمانی و یاورانی او باید در همین مورد چاره‌جویی هم نمایان خوب نشود اینقدر با آسانی با فوتبالیست دسته حریف اجازه می‌دهند بازیگران حاصلات در داخل جریمه‌گاه خود آنها چنین برتری را در قبط دیوم پیدا کنند هم در قسم یکم هم اینگونه امکانات‌های خوب فوتبالیست دیگر داشتند و هم در قسم دوم این نوکه دومی فرصتی است باید باشد در آغازی نیمه دوم هم اینگونه یک ضربه دیگر بود که مانجوریز دروازه‌بان فتولا بوبویف بسیار خوب بازی کرد حالا Behruz Murtazoyev رفتی بازی رو من میکند زیرا با یکی از فوتبالیستان یونی تیمی لازم است Раш می‌خوایم بگیم با کتای دسته ریگار فیروز قرایف اما لوبویس شروع می‌کند که با یوری تریفونی ندارد و بازی رو دوام دادن می‌تواند
دقیقه اخیر بسیار بازی پرشدت دقیقه 10-15 دقیقه اخیر بسیار بازی پرشدت رو هر دو دسته پیشنهاد کردند. نتیجه این شد که رگار در این بین توانست یک دفعه با لبوزه حریف گل کند و حالا در بازی با تفاوت یک گل پیشرفت هم هست. Rasmus Sofei Duram این دفعه هم فوتبالیست رگار همین خط رو ضربه داد. درش همین جون ارگاشف بازیگری جوان دست داده خودی پشت رگار شانس فشار از این ضربه زد. من در سوال اخیر هیئت جوانان رگار دو دفعه توانستند در بین هیئت جوانان دسته لیگ اولی قهرمان شوند مخصوصا در موسم گذشته وقتی رگار هیئت اساسی بهری باکو در لیگ اولی گذشته بود جوانان اون در بین همسایگان خود قهرمان شدند. از اون هیئت البته بعضی از فوتبالیستان با هیئت اساسی رگار جوان میشوند. عبدالرحمن موزیموف بعد از برکناری چند بیشتر از این صورت گرفته بود اندکی رو سب گرفته است. حالا از روی فوتبال بشود و دوباره شروع میکند که مثل قبلی باید که در فوتبال دسته رگار بشود و بازی در آن اینک توپ با اشتراک بازیکن دسته بوسیدا گذاشته است ولی در تشکیل همین جمله باتی گل شاگردان امین سلطانی چندان عمر نمیکند. همین جون ارگاشف مسیح با هم دستش فرصت ضربه و ببینید که گل نیست در این حالت بینندگان گرامی. چگونه شانس بود، چگونه امکانیت بود، چی لازم است برای عبدالخلیل بارانوف تا اینکه این فوتبال باز گل زند. شادیجان مرادوف تا به آخر مبارزه بود ایستاده است و اکنون در این حالت دوباره شده میکند که پایده بازی ویران شد. نه در آن حالتی که شادیجان مرادوف رفت بلکه در همین حالتی که دلیر چولوف از پا افتید آنجا پایده بازی ویران شده است. میگوید دوباره و این لحظه قبلیه که شانسی بهترین رو رگار از دست داد و دوباره کناری هم اشاره میکند که تو به همون خطه که دروازه رو نگذاشته است. خوب نبود گل دیگر برای ما شما و در همون لحظه که عبدالخلیل بارانوف ضربه زد جلوی دروازه دسته بوسیدا تکرار نشون میدادن و دست پس که همینجور ارگاشف با او روان کرد و این لحظه توجه اکنون به وضعیت استانداردی است که فوتبالیستان دسته بوسیدا در اختیار دارند. هستند نفرانی که میتوانند به واسطه ضربه رو راست جلوی دروازه روان کنند و یکی از اونها البته سفرعلی کریموف است که چنین تجربه رو در گذشته در هیئت دسته رگار داده است. پیش از ثمر داشت چیزا داده شد ضربه زده نشود و توپ به دیوار دفاعی رسیده برگشت. اما هجوم فوتبالیستان دسته بوسیدا دوام دارد. توپ در داخل جریمه باقی میماند مبارزه ادامه می‌یابد و یک ایلاج کرده اکنون با فوتبالیستان رگار مثلا شایسته است که دولت رو برطرف کند. با ببینید در این مبارزه چگونه خوب تلاش میکند فوتبالیست جوان دسته رگار که چند سال پیشتر از این به میدان برآمد همینجور ارگاشف و با اینکه به میدان برآمد و جوی نوریدین هوادلوف خوب بازی دسته رگار رو قوت هم کرد. معمولا در چنین موردها نه همه وقت رو می‌بینیم که چنین تغییرات رو به نتیجه مثبتی میده. артур نوبتی توپ فریدون دولتов اکبر بابامرودов
ادامه هجوم توسط کانال چپ فریدون اینجا پاس میدهد با اکبر دومرودوف امکانیت پیدا بشود یا نه موضوع دسته رگار این دفعه هنگامی پرتوفی تو با یکدیگر موفق نشدند و در این مورد حلقه در مسئولیت حرکت میکند همین جور دیگرش استراتژی کنده فهمدون نوید تنظیم موضوع دسته حسیلات و از اون حضور صفتی عبدالرحمن نوزیموف در این حالت خورده بوسی بایرون و این همون لحظه بود که ما بالاتر خواهش کردیم تا اینکه صحنه تکراری پیشنهاد شود چگونه شانسی بهترین ضربه زده عبدالخلیل برونوف بار دیگر از زاویه دیگر برای ما شما پیشنهاد میکنند بسیار هم خوب است همین لحظه ها و هم میتوانیم ببینیم بله اینجا سوال اساسی این بود که البته توپ آیا خطا که در روزا رو گذشت اومد و مطمئناً در همین نوارهای تکراری که در همش دیدیم جواب نه است یعنی نه در این ضربه که ما دیدیم از سوی عبدالخلیل برونوف توپ افرادی و میشود که خطا که در روزه دسته حسیلات رو نگذاشته است و در بعد از اون حسیلات عکس الهجوم خود رو تشکیل میکنند و قریب بود که امکانیت خوبی رو با وجود آورد و بعد هم به ضربه جریمه‌ای زده شد توپ بعد اون که رسیده برگشت تغییرات نوبتی در حیط دسته حسیلات از میدان گرفته میشود سفرعلی کریموف و به جای به میدان میبرد نیدویار زابیروف برخلاف شده نیدویار در گذشته یکی از فوتبال‌های حیات دسته منتخب نورسان کشور بود که در چمپیونات آسیا سال 2018 جوی دوم رو گرفتند و بعدا سال 2019 در جام جهان در جام جهانی بین دسته منتخب نورسان تا 17 ساله در کشور برزیل اشتراک کردند ولی بعد از اون بود که یک مدت از فوتبال دور شد و این باز برگشت است مثلا در محصول گذشته از فوتبال اندکی دور شد خیلی حرکت‌های خوبی فوتبال دسته حسیلات جو در کناری روز به نظر می‌رسد تشبوسی میدانداری بر سوی دسته حسیلات هم گذاشته شده است در بعضی از مواردش شگون امنی سوپونی نیست که هجوم‌های خوب تشکیل میکنند و اینجا ببینید که کمی نفهمی بین فوتبال‌های دسته حسیلات ممکن بود باز هم به نظر رسد و در زبان فتوها بود گرفت در یک حالت عادی یک خطا میکنند از حالت مشکل برآمد کمی بعدا خطا ممکن بود به خطا به دستش پس کرد توپ رو از میدان بیرون کرده است خیلی خوب توپ رو برمیگرداند در این وضعیت همینجور ارگاه شد ولی گریدوبا سام از خودی فوتبال دسته حسیلات توپ رو گرفتند امکانیت نوبتی برای دسته حسیلات ممکن است که پیدا شود از کنار چپ گزارش نیدویار زابیروف رو میبینیم پس به مرکز باز یک پرتافت دیگر و اینجا دروازه‌بان علی عزیز فرصت که حرکت می‌کنه توپ رو میگیره فریدون دولتов زود پاس میدهد به همدستش افساید نیست میگوید دوار و توپ از امین ارگاه شفاکون میدان رو ترک کرده است خطای نوبتی فوتبال دسته حسیلات در نزد دروازه خود البته بچه‌ی خطا بودن خوبی قبول نیست و باید دروازه دسته حسیلات این چیز رو خیلی خوب درک کنند
و وقتی اونها اینیشیو زود رفت شد و امکان پیدا کردن که با هجوم میذارن و بختیار قلندرov دفاعگر سیرگر باشد میشید روی این حمله رو میگیرن. فریدون زود پاس میدهد، پاس جوابی اینجا از سوی عبدالخلیل برونوف با فریدون دولتوف. فریدون توپ در میدان نگاه می‌دارد. شما که هم دستایش رو همینجا می‌بینیم. شورا دلمورودوف بسیار هم خوب پاسی اولک شاید اندکی دیگر انتظار شدن ممکن بود و یا پاس رو با نفر دیگر روان کردن بهتر بود. پس اون فایزوف چرا رو دیدیم و همون تو امکان نداشت که رسید. بر مورودوف خیلی خوب گلزد دوام می‌یابد و دوباره هم اشاره کرده است که همه چیز در مورد تولیدات فوتبال است. بازی رو دوام دادن ممکن. زیران اوسیلو تقریبا با وجود می‌گذارند. دالرچولوف و برخوردی رو با بختیار قلندرov در این حالت دالر اشاره می‌کند که از او یگان توید ویرانکنی نبود، اما دوباره لکه رفت بازی رو من. یک بار دیگر ببینیم. هم که برخورد کردن اینجا و کنم چندان برخورد جدی دیده نمیشه. با دالرچولوف به هر حال دوباره کورتیزار نشون داده است. دالرچولوف در برابر نوروز دوستانوف دو فوتبالیست دسته اوسیلو بودند که در همان بازی و کلی فایزکن در دور یکم مسابقه رو که با جان شاه مخصوصا فوتبالیست دسته فایزکن حسین ابوغفورov از میدان خروج کرده شدند. اینجا تو با فوتبالیست دیگر به خود برمیگرداند و دالر بعد از سه بازی که گل شروع کردن رو نداشت دیگر دوباره امروز با میدان برگشته است. اما نوروز دوستانوف روز یک بازی دیگر بعد از سه اوسیلو کمک کرده نمی‌تونه. اما در بازی دوری بعدی نوروز دوستانوف باید در وقت بعد بیشتری رو برزه فوتبالیست دسته رگر دوام می‌یابد. امروز هم توپ رو صاحب شدن و خیلی خوب فوتبالیست دیگر هم درک کرده ایستادن. پوزیسیون 1-0 اعتماد و باوری آنها را بهر به دست آوردن پیروزی پورا نمی‌کنند. از این خاطر برای زدن گل بیرون تلاش هم می‌کنند چون گلی علیور اشوق محمد مثل زدیدوان شد که علیور اشوق محمد باعث مربی یک بودن در دسته اوسیلو که فرخورد هم فعالیت کرده بود. علیشاتی مربی البته می‌سانی دسته اوسیلو که فرخورد دو استاندوی در مسابقه رو با زبان می‌آورند. اینجا فرصتی بهترین ضربه و گل. این گل دوم را فوتبالیست دسته رگر به هدف می‌رسانند و گل رو به نام امین جان ارگاشف اکنون می‌نویسند بینندگان گرامی. بسیار پس خوب فوتبالباز که واقعا در بازی امروز میتوانیم بگوییم مربی در انتخاب او خطا نکرد. از کرسی بازیکن احتیاطی به جای نوریدین امروکلوف و جای حمله‌گری که به حیث دسته منتخب کشور آن جلب می‌شود و امروز هم بازی بسیار خوب نشان داد وارد میدان شد و نوریدین را به طور شایسته و ارزنده عوض کرد. همین جان ارگاشف محض او بود که اینک در دقیقه 85 حساب رو 2-0 می‌کرد. اینجا سخن درباره افساید من باید نباشد زیرا یک دفاعگری دسته اوسیلو
алишер сафаров ки хело ҳам хафон мондаст ҳам дар соҳаи дигараш шоҳрух сангов футболбози дигаре ки аз пуси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромада буд ва ӯ низ хело фаъолона ба бозӣ ҳамроҳ шуд. Инҷо ҳам муаллифи гол мешавад, яъне паси голи маҳз ба номи ӯ ба ин тартиб навишта шуд. Ва нахустин голи Аминҷон Эргашев дар бозиҳои Лигаи Олии футболи кишвар дар ҳайати дастаи регат дар ин мавсим акнун ба қайд гирифта мешавад. Иброҳим Зокиров бо рақами 19 ба ҷои Фаридун Давлатов ба майдон баромад. ин ягона тағйирот дар ҳайати дастаи регар нест, зеро давре мо дидем якбора се футболбози баҳс шуд. Фирӯз Бобиев бо рақами 10 ба ҷои Расул Файзов вориди майдон шудааст. боз як имконияти дигар барои футболбозони регар, боз ҳам Аминҷон Эргашев паси ӯ ба ҳамдастааш Иброҳим Зокиров ҳаракатҳои ӯро мебинем ва на он қадар зарбаи қавӣ. ван техника ва дриблинг бисёр хубе дорад, яке аз дастбарони дигари мактаби футболии дастаи регат ба дасти шаҳри Кӯчизода. аммо зарбаро чӣ тавре дидем на он қадар иҷро кард. агар хато накунам легионери эронӣ Акбар Ширдори Ораш ҳам ба майдон баромадааст. бинандагони гиромӣ, чун пештар аз ин регар Шоҳрух Сангов ва ҳамчунин Аминҷон Эргашевро ба майдон бароварда буд. дар лаҳзаи охир вақте голи дум зада шуд, як варторач таҷидем структура бин дастаи регар се нафарро иваз кард. ва маълум аст акнун вақте ҳисоб ба таби дили футболбозони дастаи регар аст, онҳо ба ин тартиб кӯшиш мекунанд вақте гол диҳанд, вақт талаф ёбад. аммо ҳосилот ҳоло футзарондаҳон дода истодааст. шояд шонсҳои бисёр хуберо ҳамшавикони Амин Султонӣ пайдо кунанд дар охири бозии имрӯза. зарба аз масофаи дур иҷро мешавад ва бисёр зарбаи маҳкаму қавӣ буд, аммо Бахтиёр Қаландаров баргардонд ва кӯшиши дуюми футболбозони дастаи ҳосилот, аммо ин дафъа ҳам саргузории бозигарони регар асри футбол мерасонад. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи меҳмон. акнун Акбар Ширдори Ораш ба майдон мебарад. бинандагони гиромӣ, ба ин тағйироти охирин дар ҳайати дастаи регар аст. Шӯрат Элмуродов бозам мисли бозиҳои қаблӣ хеле хуб дар маркази майдон бозӣ кард. мисли Нидоёр Забиров дар ҳайати дастаи мунтахаби наврастони кишвар ҳамаи синаҳоро гузашт. дар чемпионати Осиё ҷои хуб гирифт, дар ҷоми ҷаҳонӣ иштирок карда бо соли 2019. ва инак дар он чанд соли охир дар Лигаи Олӣ бисёр хуб бозӣ ҳам мекунад. дар варзишгоҳи Талко Арена дар ибтидои бозии имрӯза ҳамон тавре ки барои мо коргардон нишон доданд, сармураббии дастаи мунтахаби кишварамон Петр Шегов қарор дорад ва беҳудам нест ки ин мураббӣ бо ёварони худ ба ин бозӣ омаданд, зеро чанд номзаде ҳаст барои даъват шудан ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дар ҳайати дастаҳои регат ва ҳосилот. ва фикр дорам Петр Шегов ҳамроҳи ёварони худ ҳатман онҳоро меомӯзанд ва қаблан читавре ӯ зимни яке аз мусоҳибаҳои худ бо хабарнигорон ишора карда буд. дарҳои дастаи мунтахаби кишвар барои ҳамаи футболбозон боз аст ва мебинем ки бештар ӯ ба футболбозони ҷавон бартарӣ медиҳад ва шояд миёни футболбозони дастаи регар ва ҳосилот нафарони арзонҳоро ҳам ба ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон даъват мекунад. ва читавре метавонед бинандагони гиромӣ пагоҳ маросими қуръакашии нахустин мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ маъруф ба КАФА бо иштироки дастаҳои асосии мунтахаби ин минтақа баргузор мешавад. як зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз масофаи дур ҳам бо хато ва дар нахустин чемпионати кишварҳои Осиёи марказӣ ки дар шаҳрҳои Тошканди Ӯзбекистон ва Бишкек Қирғизистон сурат мегирад, 7 даста иштирок мекунад, ғайр аз 6 дастаи узви КАФА ҳамчунин кишвари Умон даъват шудааст. қаблан хабарҳо буд дар бораи даъвати Русия ба Хитой, аммо ин ду дастаҳои мунтахаб даъватро рад карданд ва ишора карданд ки барои иштирок дар ин мусобиқа ҳозир намешаванд. Ӯзбекистону Эрон дар сабаби якум ҳастанд. Тоҷикистону
Qirg'iziston дар сабаби дуюм, Туркманистон ва Афғонистон дар сабаби сеюм ва Умон ва Измаилдор дар сабаби чорум. Дар як аз гурӯҳ 4 даста ва дар гурӯҳи дигар 3 даста иштирок мекунанд. Баъдан волейболи имрӯз ба назарам формат ё тартиб ҳамеша мешавад ки дар финал бо ҳафт волейбол мешавад ва тартиби муқобатҳо дар моҳи июн дар назар аст. 90 дақиқа вақти асосӣ хотим меёфт. бинандагони гиромӣ, аммо ҳоло дақиқаҳои илова гардида дар пеш ҳастанд. барои мо муайян накарданд ки чанд дақиқа илова шудааст. 4 дақиқа акнун ишора мешавад ки 4 дақиқаи дигар зам шуд. барои ин амалаш акнун корти зард ҳам мегирад. бозии имрӯза на танҳо бо голи зада, балки бо корти зарди гирифтааш ҳам барои Аминҷон Эргашев дар хотир бозӣ мекунад. аммо ба ҳар ҳол корти зард мешавад. кам вақти дораду голаш бештар ҳафт тавассути меҳдӣ бозӣ. бахтиёр халандаров хело бобоварӣ дар қабати дуюм ҳаракат мекунад ва умед аксари пантофҳои ки аз суфи ӯзини ҳосилот аст масъуд онҳоро бартараф карда истодааст. Абдухалил Боронов ва инҷо офсайд будааст барои Иброҳим Зокиров. мухлисони дастаи Регарта даст аз ҳоло шодию хурсандӣ мекунанд. дар вартишгоҳи Халқу Арена мусобиқаи мусиқӣ ва шодию хурсандии мухлисон аллакай ба гӯш мерасад. боз як ҳолати дигаре ки акнун овар маҷбур аст рафти бозиро манъ кунад, зеро байронишои футболии бозиро ба эътибор мегирад Беҳрӯз Муртазоев. Муҳаммадалӣ Азизбоев бемазмунида рафтор кард ва ба он корти зард аз сӯи довари марказ нишон дошт. бори дигар метавонед бибинед барои ҳамин ҳаракате ки дар баробари Фирӯз Қараев анҷом буд ба он корти зард нишон дод довари марказ. дар даври оянда дастаи ҳосилот дар хонаи худ эстаро қабул мекунад. ин бозӣ рӯзи 29 апрел баргузор мешавад дар майдони марказии ноҳияи Фархор ва Регарта даст бошад дар даври оянда рӯзи 30 апрел меҳмони дастаи Файзканд мешавад. ҳулуматҳои баргузории дар муайян аст, зеро Файзканд бозии футболи дар ҳар ҷо бозӣ мекунад. дар Миср, дар Бельгия ки شاید بعدا معلوم شود که دسته فایزکان در دولت لیگا مارکت نوبتی یوتیوب و اینجا اکنون چطور می‌بینید کالر چولوف رو در میدان میدون داشته نمی‌تونه در پیراهن او کالر خولوف نمی‌شه است اما در صورت جلسه بازی موزه چون کالر چولوف سمت شده است دوست و در چشم اگر بازی جوری کردن متحدیت کنیم است مثلا چولوف او در بازیدار سمت نمیشه بود در حیث دسته بازیدار شرازی دسته روشن شهید در میدان رو ترک کرد. ضربه کنجی است با فایده دسته وسیلات و این آخرین شانس و امکاناتی است که فوتبالیست دسته وسیلات حد اقل با زدن گل رقابت این بازی رو جمع بست کنند. 4 دقیقه رو شده هم فوت کرد. کالر عزیزوف این وضعیت رو برطرف میکند و علاوه بر این معلوم میشود که در نظر نسبت به بازیکن دسته دیگر فایده بازی رو هم محمدعلی عزیزبویف ویران کرد.
یکم با وجود امکانات‌های خوب داشتنش گل زدن نتوانست، ولی در قسم دوم دو دفعه توانست به دروازه دسته حاصلات فرخورد خود را روان کند و با همین گل سالی 2-0 بازی خود را با قوام شاگردانی علیار رشید محمدرov جمع بست می‌کند. بسیار سپاس می‌کنم که طول این مدت ما را همراهی کردید. بینندگان گرامی، فکر دارم بازی بسیار خوب و ارزنده رو دسته‌های رگر و حاصلات برای ما شما پیشنهاد کردند و امیدوار می‌شویم که هم رگر و هم حاصلات بازم دور و دور نتیجه خود رو بهتر می‌کنند، مهم‌تر بازی خود رو بهتر می‌کنند و می‌توانند بهره جایگاه و موقع استواری خود رو پیدا کردن در لیگ اولی مثل سالیان قبلی مبارزه برند و در قطار بهترین رو باشند. زورش مستقیم با از ورزشگاه توقعی شهر توسیزاده با همین خاتمه می‌بندم. در نظر میکروفون شورای پرویز مهمانوی بود با گروه بزرگی همکاران هم تحقیق‌آوری پروگرام سلطان برزگیف که در تهیه این گزارش از مکان برگزاری مسابقه از شهر توسیزاده زحمت کشیدم. بسیاری سپاس می‌کنم. تا یک دیگر سلام و موفق باشید. خیر. خیلی بند هستم. برای همین من حروقی زو خوردن نمیتوانم. بله، همه شما طوری است که من